Njani hlobo zami nazo ngicela ukuzolisa isikhathi uhlelo yilo hlelo ngisakhumbula ukuthi siyaphambili lapha hamba lo track awuyimanjinela wami ngicela camera person producer yonke into yenza track sithanda ukubonga uJohana Mlambo umqalo sizwe namhlanje uJohana Mlambo uthi ke mina ngaze likhohle komnyaka 2013 lapho ke bengibuya ngivela ke Johannesburg ngibitsa ke umama resiswami drivers vela ke eJobe ngibisa ke ekhaya mama wayebuye kuzospenda ke ikhisimusi ngapha eSouth Africa labazulu bakhe indoda ngayichiya ke eGoli ngadriver lomna wami lo mama sisiya ke eZimbabwe ubanambise lo mama sehlalile ke ekhaya ubaba wayesichiya kudala ngomnyaka 2000 lapha sichiya khona ke emva kokugula ke umkhuhlane wecancer sithe sendleleni khona phana ke angazi endalo othiwa kusezebhadiya zebhadiya kwenzakala ke isimanga esinzima ke I don't know what happened emoteni yadubuka iviri ngicela iviri lana ke kukhona umuntu walenze okubi iviri lana ke kuduweni kwale moto yaphuma yalanda imoto ezinye ezazivelale ngihamba ngayenza accident engazakibonakala iyagcwala emaphepheni salimaleko mnamalimala umama wathwala ngeambulance kodwa wafika ke washona ke esibhedlela umnama walimala waphuma isandla mina ngalimala kodwa khathesi ke sengingcono lanxa ngafakwa insimbi ngiyaphila abantwana ngambachele baba wabo lakhathesi ke angikwazi ukuthi ke uhamba njani lana ngokuthula mama ngiyakukhumbula umnama wami ke lasandla chisa into ezisa ubuhlungu le kwenzakala ke empilweni yethu njengomdeni ngidabukile kakhulu ke imuJohana Mlambo ngicela ke ungitshale ingoma enye ngayizwayo kaNkwala ethi kubuhlungu sengitholile ingoma yakho ethi kubuhlungu dedicated to all the people perished who died some of the celebrities in Bulawayo and the people just in general kubuhlungu ukuthi manje besixoxa sindawonye sijabula kodwa ke suhambile Cause
nasi ingoma evela kuNkwali ingoma esithi ke kubuhlungu ma-Eli hawu ma-Eli babongele Patricia Moyo Exide Desire Okhonto Mhlanga Thando Ndima Ngwenya awudlodlo Sihlangu abanye ke amaqhawe asishiyayo engavalelisanga yes siyaphambili ngohlelo lwangikhona lona lo hlelo ongisakhumbula ngiphethe phela ke kuThemba kuthiwa nguThemba Mlojo kunjani Themba Mlojo ngiyakubuyelela ke Tshisa ke umnyaka ka-1997 bengisekhaya khona ke eDandanda lapho engikhulele khona ngasuka ke ngisiya ke edolobheni ngithe ngigade ke ibhasi le ngahlangana le ntombi eyayisithi yona ngiyakontini sabuya sonke le ntombi ngihamba ngixoxa laye ke besiphosa ulingana mina khona apha ngangile 21 yena wayelama-19 waxoxa lo mntwana safika sehla kobulawayo sehlela ke endaweni othiwa kusentumbane wangitshela ukuthi ke usehamba yena wathi nika i-address wanginikeza i-address ukuthi ngiyefika endaweni othi uhlala khona wayesithi uhlale Old Makhwekhwe mina khona lapha ngangisiya ke eMachobane ngahlala ke ngenye i-weekend ngihamba nomngane wami sadinga leyo address khona ngale ke e-Old Makhwekhwe ngathayimela ngaze ngambona ke lo mntwana ngathaba kakhulu embona la wathaba saxoxa yes sakhuluma ngamtshela ukuthi ngimthanda kwamagama ngabuya futhi ngenye weekend ngithe ngibuyile ke abafana amagwegwe bangivimbezela baqasa ukusitshaya lo mngane wami basilimaza sabaleka sahamba umntwana lo ke wangiqathela weminyaka yonke la 1997 ngingasabuyeli kwathi ke umnyaka 1999 sengisebenza kwenye indawo ngezwe umuntu esithi kulonkazana ambonileyo kodwa ke usacabanga ukuthi ngaba nguye wathi ke umuntu othatha lapha usethatha umuntu obizwa igama likankazana wakho uchere wakho phela ngala ngacela ke zenchaya ngisiye eGoli ngahlala njalo ngingakwazi ukuthi ungaphi lo ntombi kwaze wathi ngo-2005 duma la eGoli ehamba nomntwana omncane umuntu lo uthethwe cousin wami angizake ngibuza ubuhlungu obunjana ke ngazama umtshela ngakhala wathi ngicela ungamtsheli cousin wakho ukuthi yena ngawe intombi yakho njalo futhi ungakholwa mina lawe asenzanga lutho ngaphandle kwe-kiss kuphela lo mntwana ke eselo mntwana njalo inhliziyo yami ngoba kwakulento unfinished business ngaqasa ukuthi zama udinga umzamo ngajwayelana naye ngaze ngafika laba behlala khona kwelelanga ke utheke engekho ngafika khona ngale ngase ngimbamba i-rap ngenkani ngoba ngazama uchaza isifiso sami ukubana ngangimhawukele kakhulu so ngagcina sengibotshiwe ngagwetshwa ke 18 years eSouth Africa ejele yikho laphana ke Tshisa ngihawulile ngaze ngakhitshwa sengisevile kweminyaka 12 ngakhitshwa phandle ex convict so ngilapha eGoli kodwa sengihlalele lwana ke lo cousin wami behlukana ngikwazi ukuthi cousin wami angikhulumisani laye ngafuna ukumbona lama ngilandayo ngiyaxolisa ngoba mude hey Ngwenya Thombani Mlojo hayi khona yo Mlojo wenza ubuchapha obanze ubonakala empilweni uyelanda umntana abantu ngenxa lalikhombela kudala baningi vele abakhonjwa esikolo kuphele kungela lutho wona sohawukela sosiyagcina ke usenza into zakho uthi usuyibamba ngenkani yo Nkosi yami mana sibone le inkomethi intombi enhle Big Naze siyitshale ke wena Themba Mlojo
semfumile lo mntwana sempinde ngayigudla le ntaba kamthola omunye owesibili wanenkandla sokhipha inkomo selobolo asekhaya amakhwana sasemfumile lo mntwana Vuma ke Big Nas labo kuthela mnandi lapha lasentombenhle umadenje mashesha amampintsha yeah the only surviving member la Big Nas mudenja wiza ke uhlelo lwakho umlaleli kuthiwa ke ngisakhumbula bese Charlie Themba Mloja so uThemba Mloja sakusamukelisa umthembo unjani sami mina ke ngumZimbabwe enlami ngihlala eSouth Africa kwamanje inkinga ukuthi ke ngithe ngisuka ke ekhaya ngisuke vele ngingasukanga ngiphalese kuhle bese ngendile kudumezweni Dube uDidi wayengumuntu ke olothando uqaliseni sihlezi sonke ke ePlumte town lapha kwesikhathi eside from 2004 to 2013 ngathi sathi mana no umuntu lo uyangihlukumeza umntana ngoyedwa silaye ngizabona iplan ngabona ukuthi ke umuntu ade ngcindezela kwesikhathi engishaya ethini ngacina dinga omunye usisi wayesebenza eSouth Africa wathi uzanginceda ukuthi umsebenzi ngibaleke ngibuye ngalo ngisake lo munye ke uMalayicha ongahlala eKhatshana la esekhaya ngalo ngisake ukuthi uzanithatha wasengitshela ukuthi ke mina ngilinde ngezikhathi zabo 3 ekseni ngoba usuka yena phakathi kosuku efuna ukufika eGoli emini ngikwazi lapha kuzaba nzima ke wangakwami yabekhona le ndlela ayo yona lo laka lwakhe ngizaphuma ngithini kwaze kuthiwa ke ngizame iplan uanti la engincedisa ngacina uanti ke phone uthi kezwa kuhle ucela ubona ngizomkhangela ngamfona ngamtshela ke ubaba wengane ngathi sensiya ko anti uyagula wakhuluma la sibile efonini wangiqhuba ngabo 7 ntambama ngisiyalalela ko anti wambona ukuthi uanti kaphila ngempela wangishiya khona ngabe ngisuka ke mina ngichapha phansi ngabo 3 ekuseni uMalayichana ngidopha labanye abantu sathona khona sayeke eGoli wathi uyavuka ke ekuseni ukuthi kadingi ke uanti
ukuthi ke ingaphi ingabuye endlini. U-anti wathi kalalanga ukuthi waphenduke kulandela Bhopane, wachingela u-anti futhi ugama lo-anti ngesihloko ukuthi uye ngaphi. Anti wathi angikwazi ukuthi ngawusuke kimi emvalelisa. Ngahlala-ke eGoli lapha ngase ngimfona sengikhona ngathi baba kaSimo mina vele angisakwanisi ngifuna ukuzosebenza ntswanja kakhulu mngami sengikhathele. Wahlala efonini wayikhatha wathinga wafonela back wadinga-ke umngane wami ukuthi ungapha wangikhaya wabatshela inhlamba ezinzima. Uthi-ke sefika-ke ezitolo wabona-ke uMalayitha omunye khonapha ekhaya wazi ukuthi ngibe nguMalayitha, wambuza ngihambe nomfazi wami. uMalayitha wamtshela ukuthi uyangihlolela mina. Waqasula noMalayitha babuye baningi bamchaya bambulala. Wafa kanjalo-ke uDumezweni. Rest in peace, but kwangela nto engayenza ngavuya qala impilo yami enhle entsha. The problem ngaye was a violent man. Vele okugcinile ukuthi agcina sembuyele sengibulele. Ngiyaphila ngilapha mina kathesi eSouth Africa, umntana nami sekhulile. Ngiyaxolisa-ke Chisa ayisimembulalisayo wazibulalisa ngokwakhe ukubheda kwakhe. Cela ngitshele-ke ingoma elanga, ingoma ethi Shosholoza. Nansi ingoma yakho Don Kumbo.
Sivela ke kulanga Don Kumbo ke ingoma esithi wayeshosholoza sijale Samuel Somthembu. Yes, Samuel Somthembu uthi wayehlala le ndoda very abusive. Ngakho kwagcina ke seconga ukuthi ke achaye phansi. Atahamba wagcina sehamba eSouth Africa indoda le yasiyaqala uMalaitsha babizana bayigoda. Lihlelo lakho umlalo othandekayo uhlelo ngisakhumbula. Omunye nguFriday Banda obhale. Thina ngikhaya behlala ke isizinda. Lapho ke ubaba uBanda wayelo umama ke noXolo Duwe. Sazalwa saba bathathu. Into ehlupha ukuthi mina lo baba besingafanana. Ngansizwa nje inkulumo zabantu behlala bekhuluma idoti yabo bethi mina somntaka baba. Uhlalile esikhathi esinjalo ke into le ecapula ke ubaba. Abanye abantwana ubaba babemnyama mina umuntu olight kakhulu. So kuthi ngelinye ke ilanga belokho bekhuluma into lezi ke ubaba wagcina sevusana lami lapha ngasenile 16 years. Enje ukuthi wena vele ukuthi usomntana nami njalo abantu bekhuluma ngoba uyadelela. Wahlala ngathi baba ungenzani? Wagcina kuhlupha ke chisa indaba khona yakhathaza. Ngagcina ngiphumile sengisebenza nama 20 ngahlala kwenjayo. Ubaba vele ngasela ndaba lami. Uthe ubaba ngasela ndaba ami sokunjalo ke ngagcina ngisuka ngisiya eGoli. Ngasebenza ngaba le mali ubaba ngambisa ke eGoli. Ngathi ke lapha mina eSouth Africa ngizayenza ke iDNA. Ngamthatha ubaba wathola ukuthi mina ngingane yakhe. Ngathi ngicela ukuthi abafowethu babuye ke uRafael lo Misom ukuthi babuye la test. Anta babili babengasoka baba. Umuntu omdala ke yamchaya ke linto ubaba kasaphila ngesikhathi eside wafa after 3 years. Umama la walandela ngemva komnyaka owodwa. Into ehluphayo abantu babulalisa imuli bekhuluma into ezingayisizo. Ubaba wabula ukuthi labantu ake ebafundise bathanda wacela discover ukuthi kayisibo bakhe mina yimi ke umntana wakhe. So ngakuthiya njalo ngafuna iqiniso livele kodwa ngenxa yokuthi ubaba wayengihlolozile. Kungasenani ngalala ngokuthula ke ubaba uBanda sihlala ukukhumbula baba nabana ke abana wami labo sebehlala bodwa abasazwani nami bathi mina ngenzelana ukwenza ama DNA. But I wanted to prove ukuthi ke akula lutho kimi mina yimi kumntaka baba. Kunjalo nje ke indluliyana esizinda bahlupha khona bayifuna bengayithatha ngendaba layo. Ngicela ke unjele ezingoma ezivela ku Soul Brothers mangayithola. Nasi ngoma ethi hamba ntombi Soul Brothers.
seuze wakula elili Takusamane seuze wakula manje Obegu kama bayo Abuzine ziyahleja Obegu kama bayo Abuzine ziyahleja Hamba ntombi bayobona banamehlo elili Awawu yelele Yelele Hamba ntombi bayobona phambili elili Hamba yelele Yelele Hamba ntombi bayobona banamehlo elili Awawu yelele Yelele Hamba ntombi bayobona phambili elili Hallelujah. So brothers ngihamba ntombi bazokuthela phambili banamehlo bezitshaleke Friday panda uthanda so brother sike ku Friday night singena ke ku Tekla Mpala mina ke ngifike United Kingdom umnyaka ka 2004 chisa ngithemba uyaphila ngafika lapha ngile 22 years ngahlala lapha ke ngilo mamncane wami ngomsebenzela ngacina ke ngifunda ngizama ukuthi ngifunde ngahlangana labafana bekhaya kodwa abaningi ngamphila impilo ngehlwana labo ngingana omunye wasisithi no esingakwenza ukuthi ke zama ngama Nigeria ngoba ke alemali ngathana lo Nigeria omunye ke othiwa Odunge Atanga awu pronounce of Odunge Atanga ngidlala lo Nigeria lo ngilapha ke eBirmingham ngathandana laye waqala ukungispoila sasihambe ema-night club sinatha ke utshwala yonke into behamba besenza ibhizinisi abengangayazi kuthe ngokuya kwesikhathi wasenje ukuthi lami ufuna umfaka kubhizinisi wangenza kubhizinisi wasenje ukuthi mina ngingene ke ngithathe ke izimali nxa bengithumile ngihamba lamafoni nxa ngangomukela because ngangikhuluma isikhethi right so iso esithanda so nxa befona abantu belungisa labo ngathi ngayibona into ukuthi kulobutsotsi lapha wayebuya bethweleke imali kodwa wayengafuni nihlale laye wasecina ke sihamba kwelanga sakwenye town encane othiwa kuse-Lincoln lapha bazama ukuthi bachaye khona ke bank bathe kodwa phana befika ke bank hayi sayitshintsha ke imali singena nje emoteni benithatha saba nemoto eblue ama-blue lights basimisa umNigeria lwana ke bamisa wabe sithi yena uyi-taxi bakhala imoto bathola vele registered taxi driver ama-Uber lawo so wasithi hayi sisilote ngimnika i-lift ngase ngimbuza ukuthi ke utshoni Odunge bayosithi na wena sithi come out of the car ngaphuma emoteni bangisearch abathola ke imali engange 12,000 yayise handbag yami lo ke boyfriend yami wathi nakazi lutho uphike phandle bangibopha bamthatha bahamba lathi police station C2 basearch imoto bayicheck amaphepha basebembuza ke identity kalondoda ngabatshela ukuthi ungubani ibizo lakhe babesala wabesala wathi ibizo lakhe ayisilo Odunge bathatha ibizo lakhe balithola ukuthi nguRafael somebody ngangalathi lelo bizo bambuza uhlala ngaphi ngehluleka ngabathethe boyfriend yami hayi bagcine ke bengibopha bamrelease ngabotha ngahamba emapholiseni kodwa e-court kodwa bengithwe stolen check ngithethe ngabe ngibotshwa ke lapha ngagwetshwa 2 years afterwards ngahlala 8 months ngasengiphuma ngiyasebenzela ngafunda okuningi impilo enzima kodwa ngeke ngenze lokho ngangikwenziwa ngobhuti laba ugango njalo ngathi ngasala imanyala amphindanga ngambona lo bhuti kuze kube namhlanje angikwazi umbuya yaphila ngiyadinga social media I'm gonna have my day. It's gonna be a war between me and them. Ngizamdinga nje ngimthole. Isithombe zakhe zonke zalahleke efonini lana engangilayo ngoba isithombe bengifuna ngimthole ngelokuzeni nesithombe sami esisodwa ngimqede ngicela ungitshele ingoma zikamajalisa loba yiphi kamajalisa
ekhathaza nje ngoba ngangimthanda usisi wami ingoma nazo ingoma ethe party Patricia Hamachalisa party Naso ingoma phela ke uPatricia Machalisa ingoma emnandi ke mdlalo othandekayo ingoma ke esithi ke partyini besitshele ke uThekla Mpala
suka ku Texas ya ku Kholwane Chuma kunjani nje Kholwane sibona ke yakho incwadi ethini ukhona Chuma uthi ke umsakazo ke ngiyawuthanda ngiyawulalela kanti into le ngenzakala njani ukuthi siyithole even la kuma radioweni esilandulela ama radio eZimbabwe bathi abalamali ukusihwelisa abantu kanje ngathi mafoni benzela wona abanike bathi abalamali so ngeba kunike abavumi njalo kuya ngokuthi ngubani uphela lo bani udlala kanjani ukuthi bakunike Kholwane Chuma uthi ke mina ngubaba ole 42 years ngidlana lo ngakwami ke ngile 32 10 years ago ngamthanda ke lo sisi yena ke bele 28 ngaso sikhathi kuthi kade sile 38 ngamthanda ke lo muntu uthi ke ngize ngifike lesikhathi uthi ngimlobole ngamkhiphela ngathada laye ngahlala laye sithandana sasuka lapho ke South Africa ke sisebenza kuhle ngaba lo mntwana oyedwa wayezaza ukuthi first born labantu bebengena family enkulu ngangiziba lo nkazana ke engimaziyo othiwa umna wakhe umntaka mama omncane wakhe lo mntwana ke ngincedisile ngimsupport ngoba wayemthanda uhlala laye wangakwami kuthe sekhulakhulile sisilapha ke eGoli lo nkazana kwabuye umuntu indoda ekhuluma ukuthi ufuna ukudinga umntana wakhe so ngaze ngicanda umntana nami la khuluma ngaye kanti ukhuluma ngomntana lo umfazi wami wamfihlela ngachata la engakwazi ukuthi wazala ele 16 years wazala umntwana ngoba ngikhala iminyaka babengathiyana kakhulu lalo mntwana so kuthe kunjalo kwathola umntwana ke ngowakhe undoda wathi abakutshela ngiqiniso ngabotshwa ngibotshela umntwana la ngibotshela state rep ngimidisile ngamesele 15 years so ngilanda ukuzobona umntana nami yahlupha ke indaba yangikhona umfazi kithi indaba engelaqiniso waqasa ukukhala wagcina evuma ukuthi ke uCynthia ngumntana wakhe thisa mina abafazi mina ngikwazi ukuthi banjani iqiniso wabalala so after that akula trust part wami lo mfazi wami sisonke kodwa ngisezwe kahle ngisupporta lo umntwana ngene imagine ngangazama ukuganga lo mntwana lo esekhula phana ngisithi ke intombi ngusibale wami kanti umuntu lo ngumntana nomfazi wami ngibuhlungu kakhulu ngokwenziwa nathi lakathesi nje impilo ayisafani so kungenzakala ngilaye enxevele uyalala emadoda engiqila so I can't trust her anymore yimi engibhalayo lapho odabukileyo osebuhlungu ngoba into le khona yenzakale manje ukuthi sithole ukuthi umntwana uyise semdinga sekhulakhulile lo mntwana sengusisi so uyise semdinga nasi ke indaba sivele yimi Kholwane Chuma obhalayo ingapha ke phethe ungaqamba ukuthi nihlala ngabe bazayirida ke bazayirida ke indaba yami njisa ngicine sengihlekisa social media abantu akwazi ukusipara sambe sena kodwa sisidiscover ukuthi ke ngubani umntaka nkosikazi wami ngithini umuntu onje so athweni ngicela ingoma erumba awile lo ngoma ingoma ethi Carolina
Famille photo. Ingoma phela ke awilo longoma iziyobe sithi Carolina yebe sithale ke ukholwani Chuma Kholwani Chuma siyabonga ke kubhara kwakho lawe sithi ke thank you very much ubhalile yekela ke siyaphambili ngalo ke uhlelo olabantu uhlelo ngisakhumbula yes nencwadi ziyabuya man God. Thank you very much. Sending your letters. Lo ngiphethe manje. I think lo muntu uyabalicina thunjana lethu. Lethi thunjana lethu twangusindiso Mkhithika. Usindiso Mkhithika ubhala ke ungaphi Sindiso? Oh, sengize Island. Ngiyabonga ngohlelo bengise South Africa ngilalela manje sengabuya ngapha buye 4 years ago. Nihlalele mbonga kumbhalela incwadi lezithisa ubala incwadi ezisijabulisayo mina ngisindiso Mkhithika ilanga soze likhohlwe isikhathi lapha ngithathwa ke eJakala komoyo uvuma malanda ke nekuthiwa ke ngu-unit uma user po ngu-unit yena kibo uvela ke eCholocho wangibhalela wangithatha umuntu wangivelela sibili ngayenda lo bhuti ke angazi kuyina kwenzayo sese South Africa khona ngale kukhanya wahamba walala lo mfazi ngoba ngimuza isikhathi ukuthi wayebuya vele nuke ezinye izinto engathondakali ngimbuza ngathi uhamba njani sasa yena ke athi angikwazi ukuthi uthini nyabe ngigile ngisemadodeni ngoba siya layicha senze yonke into ubhuti lo ke langa ubuya ke sengani ke kasezwa kahle infethi ngesikhathi nxa sesihlangana ke sithi kuye ecansini umuntu wayengani ubukhalanyana kodwa waqasa ukwehla sithe siye emacansini kwelilanga sithi yalala lami sabambana njengenhlala yenza ngithe nyathi ke ngiphumputhe ke lezo ngani kuye kulento nje enganisikopela ngomunwanyana ngabuza ukuthi uhamba njani ngoba ngangithi sithi yaqalisa ke right ngangithi ngiyangena emacansini ngizokunyamalele wazama ukwenza umuntu wenkosi ungabi lalutho olukhona ngamangala ngilahle le light ngiyamcheka ngithole kukhona kodwa ke nxa ngesikhathi ngithi ngisemfuna ukuthi ngisiyenze kwali sazama ke kwesikhathi ke inyanga 2 months lokho kusenza njalo ke lathi kakwazi ukuthi kwenziwa kuyini kwesikhathi ukudla wabuya wacabanga ngathi maybe mkamsule chukela sadingisisa ukuthi kwenzakalani ngihamba ke esibhedlela laye ukuthi bamtshele amadokotela athi kababoni lutho olubi ngoba uhambe siyachama lahla inhlanyelo yonke into kwaku-right siyalahla ingcekeza hayi inhlanyelo yayingasaphumi utsho njalo so sabuya njalo ke sazama wanatha konke okunathwayo embiza amazulu asinika imbiza zakhe nxa ubamba ebona ikhona kodwa ngesikhathi siyayenza saze saya ke ebantwini abemachechi bathi umkami kule nto ayenzi liyagangile kakhulu umqiniso wala saya enyangeni inyanga zakhulu umuntu indoda lo ulungisiwe zagcine sifa wala ke lokho enjalo ukuthi yena kula nto enzileyo kuthe ngokuya kwesikhathi ke isisu sakhe qasi ukukhukhumala ngamtshela ngcono ukhulume phela mngamza ukuxolele nxa uhamba wafeba wayala wathi kafebanga uthe segula kakhulu sise siyinkalakatha esesibhedlela wasekhuluma umuntu leli lo mfazi omndoda wakondlovu sathi kasibhale ukuthi kuyini siyencinga undodana samncinga labantu labosisi bakhe indodana wathi sithulethe ukuthi angabe sabhadala ukuthi ukhunywe layo ngoba vele yena wamgangela ngomfazini wakhe
and kasakwazi lapha agebhela khona izinto. Indoda yami-ke yaqina ngefileyo-ke jisa yikubuya kwami ufe ngo-2021 eSouth Africa. So mina ngibuye 4 years ago, abantwana-ke bachile khona ngale wala umkami kasekho kwamanje. Ngicela ungixolele ubuchapha bethu esikhulumayo, but abantu kumele beziqinise ukuthi-ke umkami wafa njani. Ngicela-ke ingoma ka Brenda Fassie ethi-ke soon and very soon nxa ungayithola. Mbona ngithole ingoma. Ngithanda ukuvalisela-ke upart track manje nami igama ngeza Jesus Wonder. Till next time, you take care of yourselves and each other. God bless you. Bye bye. See my God. Hallelujah. I am going to see my King. Show me your ways, O Lord. Teach me your paths. Guide me in your truth and teach me. For you are my God and Savior, and my hope is in you. To you, O Lord, I lift my soul. In you I trust, O my God. Hallelujah. I am going to see my King. Remember, O Lord, your great mercy and love, for they are from old. Remember not sins of my youth and my rebellious ways. According to your love, remember me, for you are good, O Lord. Hear my cry for mercy, O Lord, as I call for your help. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is majestic. The voice of the Lord breaks the cedars. The Lord sits enthroned over the flood. The Lord is enthroned as King forever. The Lord gives strength to his people. The Lord blesses his people with peace. In you, O Lord, I take my refuge. I see a light. It shines bright. I am going to see my King.